ito vanndwa hafha Musina hune mapholisa na vhagwalabi vha khou lwandwa khulu vhukuma ri tshi khou amba zwa zwino gondo ḽa N1 vhukati ha Musina na ngei bodarani kana mukanoni ḽo valiwa. Migwalabo yo thoma mulovha nga matsheloni, vhadzulapo vha khou ṱoḓa u pfha tshithu hune vha ri vha khou ṱoḓa maḓi hu tshe zwino. Vha ri a vhathu vhona na tshotha na ḽithihi ḽa maḓi kha vhege mbili dzo fhiraho. Vhadzulapo vha Musina vha khou nyaga maḓi, vho kuvhangana na musi vha kuvhangana hone u fana na nga matsheloni tshi vula tshi ndi khou nyaga maḓi na sina maḓi, so vha khou nyaga maḓi from Musina municipality vha khou answers. Tshikolo na zwa mabindu zwo valiwa tshoṱhe. Vhana avho khou kona tshikoloni tsho thoma, nṋe ri so ari khou kona mushumoni na dzi business a dzi khou shuma tshiṅwe na tshiṅwe tsho vala nga ndavha tshiṱereke tshine tshi khou itea fhano Musina. Even is suffering also a strike. The people is when he's afraid, the customer is when he's come, then he's afraid, run away. When he saw the people is coming to be eat, then it's the N1 road is the tire is also the burning. The people is run away. We are all suffering. Ba masipala wa Tshitereke tshe vha vha ri vho vhona ho khakheaho hune vha khou lugisa vha ri maḓi a ḓo vhuya hu si kale. Lutendo Bobodi, SABC News, Musina.